hama mu hinga bw'ivyuma dushiriremwo nk'uko bayivuze dufise concert tariki 11 zo kwindwi dusigaje indwi imwe gusa indwi dutanguri yikurikira ni concert baza murabona ama publicité ego tujye turirimbe ndibivuga ngo shitsa amasezerano wavuze ko wamana we kugira ngo abisi bamenye kukiza gasuzuguro niyo message Imana yaduhaye ashaka gufata mikro ego batuzamurire hariya amasezerano wavuze ko wamana Vorime masabisi bamenye kukiza gasuzuguro ndarambiwe mana ndarambiwe n'agasuzuguro kabisi bamwe bambwira ngo Imana ukorera ntibaho ubukene muramana amadeni muramana inzu yawe bwite ntibishoboka ndarambiwe mana ndarambiwe kimwe wabwira gisohoze babone kuri mana ya ntagasuzuguro ndarambiwe mana ndarambiwe n'agasuzuguro kabisi bamwe bambwira ngo nibaho ubukene muramana amadeni muramana inzu yawe bwite ntibishoboka ndarambiwe mana ndarambiwe kimwe wabwira gisohoze babone kuri mana ya ntagasuzuguro shitsa amasezerano wavuze ko wamana we mazabisi bamenye kukiza gasuzuguro Hallelujah! Uko bukeye uko bwije ntibasiba kunshinyagurira ngo nakurikiye itavuga nakurikiye idakora nakurikiye idatabara none mana shitsi wamvuze ko babone kuri mana ya ntagasuzuguro uko bukeye uko bwije ntibasiba kunshinyagurira ngo nakurikiye itavuga nakurikiye idakora nakurikiye idatabara none mana shitsi wavuze ko babone kuri mana ya ntagasuzuguro babone kuri mana ya ntagasuzuguro amadeni ndayarambiwe agasuzuguro ndakarambiwe ubukene ndaburambiwe kwiganyira ndakurambiwe shitsa ico wavuze ko babone kuri mana ya ntagasuzuguro shitsa ico wavuze ko babone kuri mana ya ntagasuzuguro shitsa amasezerano wavuze ko wamana we masabisi bamenye kukiza gasuzuguro shitsa amasezerano wavuze ko wamana we masabisi bamenye kukiza gasuzuguro shitsa amasezerano wavuze ko wamana we masabisi
ntibigire imana niyashitsa ivyo yakuvuze ko bazogutangarira imana yo mugisha cyane dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo amashi menshi A very big clap for the Lord Jesus. kandi amashi ku mwami wacu Yesu. And a big applause to Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Turashobora kuba hariho abantu bafise intahe There may be people who want to give testimonies. mu mwanya muto bonyaruka kugira ngo dushobore